ассалому алайкум тамошобинони иззатманд. Нашри навбатии барномаи милитсия хабар медиҳадро манзур медорем ки шуморо бо фаъолияти милитсияи суғд шинос менамояд. аз ошкор намудани кирдорҳои ба ҷомеа хавфнок то корбарии милитсия дар самти пешгирӣ аз ҷинояткорӣ, дастовардҳои хизматӣ ва дигар паҳлӯҳои фаъолияти милитсия дар барнома ҷой дода шудааст. таваҷҷӯҳ намоед ба сархати гузоришҳои барнома барои имрӯз. ҳалокати хурдсол аз муносибати бераҳмонаи доя дар шаҳри Бустон. вақте ки больница будам, скорида будам, больница гуфтанд ки ҳамун чи кимч хеле укол кардам барои роҳи нафас. ва он вақте хеле кимчи нафас мемонанд, то барои роҳи нафас шудам. аймон мондам. баъд духтур гуфт ки додаро гуфтим последний гудокаш гуфт, последний нафасаш гуфт. боздошти нафаре ки ҷавон духтаронро ба истисмори шаҳвонӣ гирифтор кардааст. وقتی من کار میکردم در اونجا هم خودم فویشک میکردم، همانجا 10% میگرفتم. با همین دخترها هم رفتن شدم با نرگز قطعی کدگیم ده گفتم که اگر دخترها بیاید ترا 10% روی کدام استم پلی خدم. تصرفکاری متشکلانه از کارخانه آردبراری. اینجا پاسپورت شما نمی داشت؟ کی بود پاسپورت؟ داشت نکن. برای چی وای گام نمیزد؟ پول میدادن. سال میدادن. 20 سالی محبس برای کشتار همسر، گزارش از مرافعه سودی. تحقیق نوار بازرسی راننده را برای با وجود آوردن حالت صدموی جوابگر نمود. ин ва дигар хабару гузоришҳоро муфассал шарҳ хоҳем дод. дар моҳи ноябр навгонии дилпазир ки рӯҳияи кормандони милитсияи суғдро баланд намуд, бо иштироки асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ба истифода додани бинои иловагии хизматӣ дар раёсати вазорати корҳои дохилии вилояти суғд аст. бинои чорошона бо шароитҳои хуби корӣ ҳавасмандии ҳайати шахсиро барои иҷрои ӯҳдадории хизматӣ дучанд намуд. 15 ноябр дар шаҳри Хуҷанд асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бинои иловагии раёсати вазорати корҳои дохилӣ дар вилояти суғдро ба истифода доданд. дар бинои нав тамоми инфраструктури зарурӣ барои кормандони мақомоти милитсия фароҳам оварда шудааст. иншоот дар асоси лоиҳаи муосири шаҳрсозӣ сохта шуда аз 4 ошёна ва таххона иборат мебошад. дар таххона бойгонӣ ва фаъолияти комиссияи тестӣ барои муайян намудани лаёқатмандии ҳайати шахсӣ ба роҳ монда шудааст. пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон зимни шиносоӣ ба шароити кор дар иншоот кормандони раёсати вазорати корҳои дохилиро ба иҷрои намунавии ӯҳдадориҳои хизматӣ, таъмини волояти қонуну тартиботи ҷамъиятӣ ва содиқона ба нафъи давлату миллат хизмат кардан вазифадор намуданд. шароити корие ки имрӯз фароҳам гардид моро водор менамояд ки ӯҳдадории касбиро дар сатҳи баланд иҷро намуда дар пайи хизмат ба халқ бошем. ҳуқуқҳои шаҳрвандонро ҳимоя, аз манфиатҳои давлату ҳукумат пуштибонӣ намоем. қаблан норасоии ҳуҷра ва шароит барои фаъолият яке аз мушкилоти асосӣ ба ҳисоб мерафт. акнун кормандони шуъбаи тафтишот, таҳқиқ ва маркази иттилоотии раёсати вазорати корҳои дохилӣ дар вилояти суғд метавонанд дар шароити замонавӣ фаъолияти худро пеш баранд. бинои иловагии нав аз 36 ҳуҷраи корӣ, ошхона барои 100 ҷой, меҳмонхона ва толори варзишӣ иборат мебошад. шароити фароҳамшуда ҳавасмандии ҳайати шахсиро барои иҷрои ӯҳдадориҳои касбӣ дучанд гардонидааст. пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аз вазъи мураккаби геополитикии ҷаҳон ёдовар шуда, зираки баланди кормандони мақомоти корҳои дохилиро ҷиҳати таъмини оромии комил ва сулҳу субот тақозо карданд. дар рӯзҳои таҷлил аз ҷашни 30-солагии иҷлосияи 16-уми шӯрои олии ҷумҳурии Тоҷикистон мавриди истифода қарор гирифтани бинои иловагии раёсати вазорати корҳои дохилӣ дар вилояти суғд тӯҳфаи арзишманди ҳукумати мамлакат ба кормандони мақомоти ҳифзи ҳуқуқ ба ҳисоб меравад. дар шӯъбаи вазорати корҳои дохилии шаҳри Бустон ҷиноят ба муқобили ҳаёту саломатиро ба қайд гирифтанд ки қурбонии он хурдсол писарбачаи 3 сола мебошад. парастор ё дояе ки нигоҳубин ва тарбияи хурдсолро ба ӯҳда гирифта буд, дар содир намудани ҷинояти қасдан расонидани зарари вазнин ба саломатӣ бо оқибати марг гумонбар аст.
کارمندان شعبه وزارت کارهای داخلی در شهر بوستون ضمن کارکردی معلومات اپراتیوی وابسته به مرگ خردسالی 3 ساله حمزه مرتضی آشکار نمودند که هلاکت نابهنگام پسر بچه نتیجه مناسبت درشت و بی‌رحمانه پرستار یا دایه است که تربیت او را به عهده گرفته بود. شهروند حسینов شهباز موسیجانویچ سال تولدش 1997 استقامت کننده شهر استرافشان موقتا ساکن شهر بوستون برای صادر نمودن جنایت قصداً رسانیدن ضرر وزنی به سلامتی با عاقبت مرگ گمانبر است. چای زنگ زد به گیره نولا گفت که التماس همون فرزندام رفته گیره نکه التماس سخته گیره داشت. من گپ زدم خیلی گپ زدم دیدم که نشد من لپش ما گیره نمیفتم من رفته میگیرم حتما که دکتر نفتم. با گفت 1000 سوم برای نگاه بینتون میتونم با 1000 سوم برای پیتانیاشون میتونم بود. این اوجه بعد همون چی گرفتن همون گفت که همین چکون فرزندام بینکته با همین نسبتی همین فرزندام چه میدیدم و یا همون خیلی نگاه بینتون. گمان شده ماه سپتامبر سال 2022 با مادر خردسال که در مهاجرت مهنتی قرار داشت شرطنامه شفاهی بسته بر عوض پرداخت معین پولی نگاهبینی 3 فرزند آخران را که سن و سالشان 10، 7 و 3 ساله میباشند اختیاراً به عهده گرفته تربیت و نظارت آنها را یکجا با فرزندان خود در حجره اجارویش واقع در شهر بوستون کوچه جوانی بینو رقم 5 انجام میدهد. زیاده از 2 ماه کفایگی کرد که برای در شیمش قضای حاجت کردن خردسال حمزه مرتضی در داخلی حمامخانه حجره شکنجه و از جراحت جسمانی برداشتش به هلاکت رسد. وقتی که بانیسا بردم سکوری ده بردم بانیسا گفتن که همون چی کیمش خیلی اوکال کردم برای روی نفس و اون وقت خیلی کیمش نفس میمونم که برای روی نفس شدم همون موندم. بعد دکتر گفت که دادر گفتیم последний гудокаш گفت последний نفسش گفت. تفتیشات پیشکی اطلاع می‌دهد که طبق خلاصه تشخیص سودی طبی آثار لطوکوب و شکنجه شدن خردسال 98 عدد ورم‌های خون‌آموز، داغ ضربه آبله و جراحت سوخته در بدن است که از مناسبت بی‌رحمانه نسبت او درک می‌دهد. این حال با آغاز گردیدن پرونده جنایتی طبق طلبات ماده 110 کدکس جنایتی گمانبر شده شهباز حسینov در حبس پیشکی قرار دارد. کارمندان شعبه کوفتکوی جنایتی ریاست وزارت کارهای داخلی ولایت سوغد در نتیجه کارکرد اخبارات اپراتیوی باز یک حالت سودای آدمان و جلبسازی جوان دختران برای مشغول شدن به فعالیت شهوانی را آشکار نمودند. جوانزن 42 ساله ساکن شهر بوستون با وعده کاری سردرآمد یک چند ساکنی ولایت سوغد را به فدراسیای روسیه جلب نموده حقوق آزادی‌های آنها را محدود و به استثمار شهوانی گرفتار کرده است. کارمندان شعبه کوفتکوی جنایتی ریاست وزارت کارهای داخلی ولایت سوغد حالت دچار شدن به سودای آدمان استثمار در سمت خدمترسانی‌های شهوانی یک چند زنان و دختران ساکنان ولایت سوغد را آشکار نمودند که حقوق و آزادی‌هایشان در فدراسیای روسیه پایمال گشته است. نفری راهگمزننده که با وعده کاری سردرآمد جبردیده‌ها را به خواجگانش به فدراسیای روسیه دسترس نموده بعداً آنها را زیر اسارت قرضی و مشغول شدن به فاحشگی گرفتار کرده است. جوانزن 42 ساله استقامت کننده شهر بوستون میباشد که این حال بازداشت و نسبتش در مقامات پروکراتورای ولایت سوغد با ماده 130 علاوه 1 کدکس جنایتی پرونده جنایتی آغاز کرده شده است. وقتی من کار میکردم در اونجا هم خودم فاحشگی میکردم هم اونجا 10% میگرفتم. با همین دخترها که هم رفتن شدم با نرگز قطعی کدگیم ده گفته بود که اگر دخترها که بیاید ترا 10% روی کدام استم پلی خدم. زنان جلب گردیده با امید کاری سردرآمد به خارجه رهسپار شده جای خود را در فاحشه‌خانه و نقطه‌های خدمترسانی شهوانی یافتند. در برابر پرداخت شرایط‌های مادی و معیشی برای بود و باش هر نفری آنها عهده‌دار بوده است که از هر یک مزاج قبول نموده 50% پولی درآمد را بر راهبلد که معمولاً سوتینیار میگویند پرداخت نماید. وابستگی قرضی، محدود شدن حقوق آزادی، عاجزی، ترس از بی‌آبرویی عامل‌های میباشند که با عنوان قربانی سودای آدمان گشته مشکلاتی به سرشان آمده را تحمل نمودند. بعد که روسیه رفته حجت‌های شما را گرفتند است؟ من گرفتم. در آمده از من کوارتیرش داد. اول دکومنتات تا گفت دکومنتو من دادم. رژیم کاری شما چه بود؟ در روز چند مزاج به خدمت رسانی می‌کنید؟ 5 داشته. چند وقت در فدراسیون روسیه بودید؟ 4 ماه بوده.
чун ин маълумоти оперативӣ дастрасӣ милитсияи суғд гашт бо роҳандозии чорабиниҳои оперативии ҷустуҷӯи гумонбаршуда ҳангоми сафарбар намудани партияи навбатии моли зинда ҷавонзанҳои дар дил ҳаваси кор дар хориҷа дошта дар ҳудуди фурудгоҳи байналмилалии шаҳри Хуҷанд дастгир шуд. ин ҳодисаи ҷиноятӣ ҳамчун зуҳуроти номатлуб ҳар бинандаро огоҳ менамояд ки зудбовар набошад. корхонаи ордбарории фаровон ҳадафи яғмогарӣ аз ҷониби кормандони ташкилоти мазкур қарор гирифтааст. мақомоти милитсия нисбати 5 нафар парвандаи ҷиноятӣ оғоз намуд ки аз чапдастии онҳо ба корхона зарари моддӣ расонида шудааст. маҳсулоти истеҳсолии ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди хубҷам инвест аниқтараш корхонаи ордбарории фаровон ки ба ташкилоти мазкур тааллуқ дошта дар ҳудуди шаҳри Бӯстон ҷойгир аст, ҳадафи дуздии гурӯҳӣ қарор гирифт. 5 нафар гумонбаршудаҳо ки ҳама кормандони ҳамин корхона ҳастанд, шаҳрвандон Эргашев Юнусҷон Аҳмадҷонович соли таваллудаш 1992, Шарипов Маҳмудҷон Муминҷонович соли таваллудаш 1982, Мусоев Улуғбек Абдуғаниевич соли таваллудаш 1997, Даров Ҷаҳонгир Абдусаломович соли таваллудаш 1996, истиқоматкунандагони ҷамоати деҳоти Исфисори ноҳияи Бобоҷон Ғафуров ва Орипов Равшанҷон Аҳмадҷонович соли таваллудаш 1971, сокини шаҳри Бӯстон гурӯҳи ҷиноятиеро созмон дода бо истифода аз вазифаи хизматӣ ва маслиҳати пешакӣ дар вақту соати корӣ ба амалҳои тасарруфкорӣ даст мезаданд. Тартиби дуздитон чӣ буд? Адурон мегифтим, анҷа бром мебрад. Анҷа посбон шумо намед дошт? Медошт. Киёх буд посбон? Равшанакон. Барои чӣ вай гал намезад? Ман пул медодам. Сони 100 медодам. Ҳар як рейси гузаштагиш бе чанд пул мегирӣ? 455 сар. Ҳар хел, а? Ҳар хел. дуздии маҳсулоти ғалладонагӣ ба мисли гандум, хаси гандум, сабус, орд ва дигар маҳсулоти дар ҳамин коргоҳ истеҳсолшаванда аз 2 то наздик 5 тонна аз чапдастиҳоест ки ба ин гурӯҳ нисбат дода мешавад. иттифоқи панҷгона дар асоси маслиҳати пешакӣ давоми моҳи июл, август ва сентябри соли 2022 аз ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди хубҷам инвести шаҳри Бӯстон 189 тоннаю 732 килограмм маҳсулотро тасарруф намуда ба ташкилоти мазкур дар умум 60518 сомонӣ зарар расонидаанд. дар ҳайати гурӯҳ коргари оддӣ, назоратчии сех, масъули нуқтаи интиқол, буркашон ва посбон муттаҳид шуданд ки дар як баст фаъолият намуда бемамоният бори тасарруфшударо аз ҳудуди корхона бо истифода аз нақлиёти кироя мекашониданд. ҳамин корхона сари вақт маошотон медод не? Медод. барои чӣ даст мебаҳем ҷиноят зидӣ? агар шумо ҳамин ҷо мувофиқ шуда, агар ҳамона нақ санҷиш кунед, агар ҳамона баромада ва намонед, ҳамин мумкин ин ҷиноят содир нашавад. Дуруст? ҳиллае ки гумонбаршудаҳо бо истифода аз он ба мақсад мерасиданд, қисми ками маҳсулотро харидорӣ ва расман ҳуҷҷатгузорӣ карда борро бар зиёд ё дигар намуд маҳсулотро ки дар номгӯи харидорӣ шуда нест ҷой медоданд. азбаски посбон одами худӣ буд, бе мушкилии дуздиҳо хотима меёфт. ошкорёбии дуздиҳо ба ҳаракатҳои ҷиноятӣ нуқта гузошт. аз рӯи ҳодиса бо дастрасии қисми 4 моддаи 244 кодекси ҷиноятӣ парвандаи ҷиноятӣ оғоз карда шуда, гумонбарон дар ҳабси пешакӣ қарор доранд. идомаи барнома. барои содир намудани ҷинояти одамкушӣ коллегияи суди вилояти суғд сокини 36-солаи шаҳри Истаравшанро 20 сол аз озодӣ маҳрум намуд. судшаванда дар куштори ҳамсари худ гунаҳгор дониста шуд. гузориш аз мурофиаи судӣ. коллегияи суди вилояти суғд сокини кӯчаи Бобокалон Раҳматови шаҳри Истаравшан Нарзуллоев Баҳоваддин Баҳридинович соли таваллудаш 1986-ро барои куштори ҳамсари ҷавонаш Шаҳрванд Пулотова Уғулой Исмоиловна соли таваллудаш 1995 бо моддаи 104 қисми 2 кодекси ҷиноятӣ одамкушӣ гунаҳгор дониста ба ӯ ҷазои маҳрум сохтан аз озодӣ ба муддати 20 сол бо аዶ намудани ҷазо дар колонияи ислоҳии низомаш сахт раво дид. Нарзуллоев Баҳоваддин Баҳридинович бо моддаи 104 қисми 2 бандҳои В1 кодекси ҷиноятии ҷумҳуртосон гунаҳгор дониста шуда ба ӯ ҷазои маҳрум сохтан аз озодӣ ба муддати 20 сол бо адои ҷазо дар колонияи ислоҳии дорои низомаш сахт таъин карда шавад.
кирдори ҷиноятии судшаванда Баҳоваддӣ Нарзуллоевро мақомоти милитсия ва прокуратура шаҳри Таравшан ошкор ва то мурофиаи судӣ ном бурда ба ҳайси айбдоршаванда дар ҳабси пешакӣ қарор дошт. Рашку бадгумонӣ нисбати ҳамсар заминаи содиршавии ҷинояти махсусан вазинро гузоштааст. Оилаи ҷавону бефарзанд дар манзили истиқоматии Алҳоида 7 сол рӯзгори якҷоя доштанд. Рӯзи ҳодиса санаи 1 август аз сабабе ки ҷавлида шавҳарашро ки барои харид вориди мағоза гашта буд интизор нашуда меравад, миёни онҳо баҳс ба вуҷуд омада ба фоҷиаи хунин меанҷомад. Баҳоваддӣ Нарзуллоев дар ҳолати мастӣ бо ҳамсараш муноқиша ва бо бераҳмии махсус ӯро мавриди латукуби шадид қарор додааст ки дар натиҷа аз бардошти ҷароҳатҳои барои ҳаёту саломатӣ хатарнок баъди гузаштани якчанд соат дар вазъияти ногувор ҷон медиҳад. Судя маводҳои тафтиши пешакиро ҳамаҷониба баррасӣ ва бо санҷидани далелҳо дар ҷараёни музокираи судӣ ҳолатҳои сабуккунанда ва вазнинкунандаи кирдори судшаванда Баҳоваддӣ Нарзуллоевро ба айнобат гирифта ҳукми ниҳоии худро баровард. Подоши ҳаракатҳои ҷинояткорона гузарониндани 20 соли ҳаёт дар муассисаи ислоҳӣ хоҳад буд. инҷо расидем ба интиҳои барнома. ҳайати шахсии милитсияи суғд барои шумо рӯзгори хушу ободро таманно намуда ба риояи қонун ва худдорӣ кардан аз кирдорҳои зидди ҳуқуқӣ даъват менамояд. солиму сарбаланд бошед. хайр.